Mayapayabak po kapatid kang Kristo, at syuta na po king katlunang Domingo ning Kwaresma. Kaniting banala kapag masusyan, yabetala po ka rin kay katamong panalangin, ding makatuking kayadwanan. Para king kapasalamatan da rin Catholic Women's League, pamilya ng Sardas at Luz Medina, Crisia Lorraine Milo, Daryl Francis Sanchez, Charlene Rose Maraay, at Fernan at Liza Mandap. Para kingal doon ang kaibaytan di Janica May Manag, Carol Pangan, Catherine Chloe Mandap, Marlene Cadanilia, Josie Dizon, Joy Leda at Helen Galang. Para king special a intenciones dari Emeline Guevara Angeles, Maribel Mandela, pamilya ng pamilya ng Mr. at Mrs. Lenin Malang, pamilya ng Maud Aisel Malang, pamilya Paldeng, Mary Manet Pineda, Angie Bondok Liklikan, Lizzie Viray, Elian Michael De Jesus, Catherine Ann Dimitui, Mary Ann Soliman, pamilya ng Fernando Baluyot Jr., at Noemi Luzong. Para king malagwang kapadanan at kaligtasan da Rinora Simbol, Mylene Soberano, Benson Ong Sr., Carmelita Tiglao, Cecilia Kiambao, Nilo Udan, Luther Lopez, Corazon Rivera, Dixon Oronce, Mario Pasion, Remilio Pangan, Alberto Sevilla, Melissa Villanueva, Felicidad Reyes, Architect Princess Pineda, at ding sablang kapatadtang masakit. Para king pamanantabi at proteksyon ng Banal Espiritu, king pamilya ng Ani Rason at king pamilya ng Antonio at Josefina Guevara. At para king alanggang kapaynawan da rin kapatadtamong Mayang Obie, di Alfredo Arce Sr., Norma Arce, Mark Herald Dalay, Ernesto Manag Sr., General Amado de Mata, Manuel Tongyo, Teresita Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Cesar David, Mariano Campo, Nancy Ocampo, Nelson Garma, Maylin Ong, Emilio Guevara, Priscilla Lopez, Trina Yazon, Valeriana de la Cruz, Janus Nukop, Cordencia Novilla, Angel Zablan, Roberto, Damaso Valiente, Juan Nagal, Romero Somero, Virginia Nagal, at ding sablang kaladoking purgatorio, at detang ala ng makaganaka pakarela. At makanyan mo naman, para king kaligtasaning balang metong kekatamo, laban king COVID-19, para king malagwang kapaldanan da rin kapatadtamong miyapektuan kaniting coronavirus, para mo naman king kapayapan da rin kaladwa da rin kapatadtamong mituran kaniting pandemya, at para king kaligtasan da rin kekatamong eganaganang frontliners. Siklaw tapo at pangadyantayang oratio imperata. Hilagyoning ipa ang poning anak, ang poning banalay Espiritu. Amen. O mapamakalulu, ang pon mapagmalasakit ay pami. Aminan milaring kasalanan mi, at mapakumbaba kaming lalapit keka. Ban manakit kapatawaran ang pombi. Lalapit kami keka kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keka ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakal kasakitan kaya kami, at meka kamatena karing dakal ataw. Adwan mingeni kaya ka ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at iyatsat me kaya kami ing makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknakan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mo ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit,
at mampat kin pangakalat na. Bendisyonan mo in sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila ring sablang lilingap karing mi salunan, ban makasuyo la karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. E mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alang hanggang kapainawan detang meyango nabi. Pagkalam mo kaya kami ing grasya mo kareting masakit a panahon, ban magwabra kaming miyabe-abe para king ikakayap ding sabla, at ban makasahop kami karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana pauli ning masabal, at pamagmalasakit mi para king metong at metong. Mikabyos kaming alang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayrana kami, king pamagbayong loob at kabanalan. Iti adwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na induning Diyos. E mo sana pisawiling aklis mi kaya ka, king kagulangan mi, nune bagkos mo kaming ikapos, king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Virhen. Amen. Virhen de los Remedios, induning kapaldanan, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, pakaluluan mo kami. Kilagyoning pa, ang poning anak, ang poning banal na Espiritu. Amen.
Anting beto nga pamilya ng Diyos, mitipon-tipon tamungan, king lagi ng ipa, amponing anak, amponing banalay Espiritu. Amen. Ing grasya ng ginuta mga Kristo, ing dugo ng Diyos, ating pamakiyagom ng banalay Espiritu, manatili asanang parati kay kayongan. At kaya ka antimuri. Pakamalan kong kakaluguran, king katahimikan, daring kaya katamong piluplupan, kanakantalang ini at sisyan, ding sablata mong kakulangan. At aduan tamo ing kalam ng lunos at kapatawaran ng Gino, batang maging karapat dapat magmasusi, karing banal ang misteryo. Iyag kastaya pong hining miyag na nagnan ing kapanisyan. Magkumpisal ko, king Diyos, sa mayupayang tuto, at kay kayo kapatad, uling mi kasalakong bina. King isip, amano, adapat, at miyaliwang kakulangan. Ulinitay panigapuko kang Santa Mariang Kapilanmang Birhen, karing sa Blanganghel apon Santo, at kay kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko king Diyos sa ginudamo. Ing Diyos sa mayupayang tuto, pakaluluwa na katamo, at king pangapataw na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alang angda. Amen. Pakaluluwan mo kami, Kristo, pakaluluwan mo kami. Ginoo, pakaluluwan mo kami. Manalangin tamo. Mapibabat ang Diyos, matamle at mabagal kayong magbayo puso. Pagkaluban mo kayong panahon makatalastas, king degulaning kay kang lugod at pakalulo, alubos ng pepatangal kay kami ning anak mong Yesus, king kayang pamaylasat kamatayan. Kilalanan me kay kaming sarili mong anak, at tanggapan mo kami king kay kayang kalukan. Itikdo mo kami, bayuan mo kami, banapasyag mi, ingalang kupas mong lugod. Itingan po aduan mi, king kapamilata ng Kristong Ginume. Amen. Pamamasang ni Batking Libro ning Exodo. Misa na yaldo, kabang papastula na lang Moises, ding tupa at kambing ning katwanga ng Ijetro, apari ning Midian. Dela nala ring papastula na, lipat ning disyerto, at miras yaking Horeb, ing bundok ning Dios. At karin pepakit yakang Moises, ing anghel ning Gino, antimong milalablab ayapi, amani batan libutad ning metong tanaman amababa. Apan sina ng Moises, ing mitatawiya, ing tanaman, dapot eneman masisilab. Makapagmulala iti, nga naking lubna.
O ba't eya masisilab ing tanaman, kabang mitataw neman. Lumapit ko pa mo at lawan ko. Inyang ikit ning Gino ing lalapit ni Moises. Inaus ne ibat king milalablab at tanaman. Ngana, Moises, Moises. Nano po nga nang may kibat Moises. Kanita ngana ning Diyos. Eka lalapit. Ilukas mula ring sandalyas mo, uling sagrado, ing gabon at tutukluan mo. Ako, ing Diyos ding makatwa mo. Ing Diyos ng Abraham, Isaak at Jacob. Tikpa ng Moises ing lupa na, uling tatakot ning lawan ing Gino. Kanita nga naning Gino. Ikit ko nung makananulang ni pasakitan, ding memalen kong Israelita, karin Ehipto. Dimdam ko ing saingsing da, king gamat daring babye kasakitan karela, at balo ko ing kasakitan adaralanan da. Inya tinipa ko, ban iligtas ko la, king gamat daring tao, Ehipto, at idala ko lang lual Ehipto, king gabon amalwalas at mataba, nung nukarin labis-labis ing kabiyayan. Nganang Moises, pota pong miras na ko karing Israelita, at sabihan ko karela, ing Diyos ding makatwayo, ya ing mitubod ka nako. At nung sakaling ikutang da ka nako, nano ing lagyo na. Nano mo po ing ipakibat ko karela. Nganan ning Diyos kang Moises, ako itang ako, at ngana pa ning Diyos. Sabihan mo karelay ni. Ing ginuding Diyos, makatwayo, ing Diyos ng Abraham, Isaak at Jacob, ya ing mitubod kanako kaya kayo. Iti ya ing lagyo ko, king kapilanman. Iti ya ing yaus dang lagyo kanako, ding sablang likas lahi, agyang king paintungol. Hingamano ning Gino. Salamat King Diyos, dalit apakibat. Maganakaya at mapamakalulu ing Gino. Ulitan tayo po. Maganakaya at mapamakalulu ing Gino. Purian me ing Gino, o kaladwa ko. Mabilog kong pangatawo, purian me ing banal ng lagyo, o kaladwa ko. Ing Gino, kaya kayang purian. Sa blangkeya, kaya kana pepanabang, emo sana kakalingwan. Maganakaya at mapamakalulu ing Gino. Ing sablakong kasalanan, kayang patawaran, at pakayapan ng sablakong kapanamdaman. Ing kamatayan, kakabos nako, ing lugod na't lunos, babyena ka nako. Maganakaya at mapamakalulu ing Gino. Ing Gino, darapat yaking dapat amatulid. Papaniga nala ring malulupig. Pepa kilala na kang Moises, ing kapag nasana, at king balen ng Israel, ding dapat ng pagmulalan. Maganakaya at mapamakalulu ing Gino. Malunusan ya at malugod ing Gino. Eya mememwa at mitmuyang pakalulu. Nung makananuya katas ing banwaking yato, makanyanyasikan ing lugod na karetang ating takot king Gino. Maganakaya at mapamakalulu ing Gino.
Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao Korinto. Kapatad, buri kong iyo sana kakalinguan ng milyari karing makatwata mo at inuki kang Moises. At yula king lilong ning biga at may kadalakit langan, libutad ning dagat amaluto. King biga at king dagat langan may binyag antimong talatokinang Moises. Mengan langan king pamangan ay spiritual. At minumla king batong espiritual aminantabi karelo, at ing batong ita, ya i Kristo. Dapat iyarin may tula ing Diyos karing keraklan karela, inya mi kalat-kalat la ning bangked king disyerto. Ngeni reting bagelisyon la para kay katamu mga ban etamo magnasa karing marawak abage, antimo ing depat da. E kayo kailangan magreklamo, antimo ing depat daring mapilan karela, at pete na laning kamatayan. May palyalirating sablang bage, ban maging lisyon la para karing aliwa, at misulat la bilang babalake katamo. Uling mibibiyep tamo king panahon na malapit ng miwakasan. Itang taong mimisip ang matatagya talakad, kailangan niyang mingat, magkag miragsaya. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos, talakad tapuban parangalan ng maya pabalita. Itamungan po, painggulot ko karing kekong kasalanan, nga na ning Ginoo, ing pamag-ari ning Diyos, malapit na. Ligaya kapurian ka, Ginoong Jesus, Ginoong Jesus. Ligaya kapurian ka, Ginoong Jesus, Ginoong Jesus. Ing manatili ake kayo, At keka antimurin, pamamasa king maya pabalita, agpang kang San Lucas. ligaya keka o Ginoo. King oras sa ida, dinatang laring mapila na tao, at belitara kang Jesus, king pepa pate na lang Pilato, ring mapilan a tao Galilea, kabang mamampang lang ayin, king Diyos, na nakarela. Isipan nyo galang king maragul na kasalanan deting tao Galilea, kesa karingaliwang tao karen, uling makanya ning miras karela. Ali, sasabihan ko kay kayo, nung kayo sumisi at painggulot karing kayong kasalanan, mga mate kayo ngang kalupara. Oreta namang 18 kataong mga mate, inyang mi patanan na, king tore na ning Siloe. Isipan nyo galang king mas maragul na kasalanan, kesa karingaliwang taong manok nangan Jerusalem. Alila. Dapat sasabihan ko kay kayo, nung kayo sumisi at painggulot karing kayong kasalanan, mate kayo namang kalupara. Kanita selita ng Jesus iting talimhaga, nga na, ating metong nga taong ating tanaman na higera, king ubasana.
Linawe na nung iti at inyang bunga, wanay nga layang ikit. Inya sinabi na king mamahala king ubasan. At luna kung banwang pupunta keti at manintun bunga, king tanaman na iti, dapat ala ko pangikit. Kuturan mo ne, makaskup niya mo king ubasan. Dapat pekibat na ning mamahala, daya pa po kukuturan king banwang iti. Gambulan ke, at dinan pataba. Nung mamungaya, king tutuking banwa, lalong masanting. Nung aliya, kanita tane, kuturan. Pakamalan kong bininyagan ng mayap ng balita, ning kekatang kaligtasan. Kapurian ke ka o Kristo. Magrasya nga bag po kay kayong ang sabla. Atin ko pong kakaluguran. Atining kakaluguran ko, may gumpisa po, migmula po, ing pamikaluguran me. Inya pong lungubiyang miyembro ning altar servers, kay kami karin king parokyami king sexmon, king sasmon. Actually po, mas minuna akong pilang banwa kaya meging miyembro ning KBS or Knights of the Blessed Sacrament, king parokyami karin king sasmon. Ini pong kakaluguran ayamanwan ko kay kayo nung ko magkamali, ngeni mga 38 years old na. Bisan po minessage na ako via messenger, king messenger ko, niting kakaluguran ko. May ngumusta ya. Kinumusta na ako and he was requesting, he was asking me to include him in my daily intentions, in my daily prayers. Na po, nga na po ka na ako, nga na, among pakiyabe mo na ako man mo rugo, karing pangadi mo, masakit ko rugo ngeni, nga na, 38 years old. Masakit ko ngeni, among magdialysis ko 3 times a week. Nga na po. Mituran la ring adwa kong bato. Miyapektuan la. Among king pamaninom kong pain reliever. Nga na po. Niting kakaluguran ko. Among timbrianda ka mo. Nga na niting kanakong kumpare. Kasi po'y tanganak ng pangane, 9 years old ya, inaanak ke po king binyag. Nga po. Timbrianda ka mo. Among nga na. Kami minom. Mefenamic acid. Dinali da ako reto. Nga na, kami minum pa na pain reliever. Nga na ka na kung iting kakaluguran ko. King kamatutuanan po, may lungkot ko at may apektuan ko. Kaniting balitang sinabi na kanako. Kasi king pangabalo ko, masikan niya. Alayang sakit. Nano ining kukwento na babalita na ngeni kanako. I told him, nga ko, Brad, rest assured, I will include you in my daily intentions, in my personal prayers. Nga ko kaniting kabarkada ko. Meto nga bageng, may tagkil ko kapanamdaman, kabang may pagkwentuhan kami king messenger, may pangumusta kami, inyang sabihan na kanako, nga na, among balo mo, metong mo ing lagi kong pangadi, nga na. Metong mo ing parati kong pangadi, putang mamahus ko kingapong gino. Sana naman rugo, di nane pang extension ing biyeko. Palugit ing biyeko ban kanita kumayap ko at akit ko pang dagol di nga na ko. Nga na po. There you go. Extension. Palugit. Mahilig tamo pong manyawad extension. Ala, mahilig tamong manyawad extension, lalong-lalo na po tang miyayarap ta na karing miyayaliwang masakit na sitwasyon. Potang gipit, manyawad at manyawad kang palugit. Buritaya iti, itang babyede kay katamo, pagkalugde kay kataming extension. Ne po,
Kaniting katlo ng Domingo ning Kwaresma, tamo, makanyanya mo naman po ing papalad na ning mipa sa Ebanghelyo kay katamo. In our gospel, if you observe, obviously, the gardener is God. Ing mamahala, itang hardinero, alang aliwan no nga pong Ginoo. At may kisabi yang mayak, makisabi yang mayak, kitang makibandiking ubasan, nepo, na i-extend ne pa kanu, ining kapag nasana. Nanong sinabi na, taya pa mo pupututan ing tanaman na higera. Di nan taya pa mo pong panahon, di nan taya pong mga metong banwa, nga na. May nyawad yung extension, may nyawad yung palugid, nepo. Ako panwalan ko, ita mo po reting tanaman na higera. Ing balang metong kay katamo, ika, ing tanaman na higera. Kayo, tayo. And today we celebrate the great mercy of God by giving us an extension by this mercy. Nakasiguro ko po, sigurado ko, karing may nga labasa na yaldo, adelanan tamo king bieta mo. O karing panahon, aaranasan mo, delanan mo. May kadingaliwa kay katamo, atin masanting nga kapalyarian king biera. O karanasan masampat king pamibiyabiyera. You were not perfect. May kadingaliwa kay katamo, pinalpakla. Karing milabas ayaldo o panahon king biera. May kadingaliwa kay katamo, migkamalila. O may kadingaliwa kay katamo, migkulangan la, o may kasala la. Pero lawan niya ing sarili yung eni, nuka rin kayo. You are here. Look at you. Look at you now. At yu kayong eni keti, sisimba kayo, sasambata mo, at tatanggapan tayo ing grasya na ni nga pong Ginoo. Nepo? And it only tells us how merciful God is. Ita mong migising ka na yung habak, sisingap ka pa, mangisnawa ka pa, di na nakampalugid extension ni nga pong ginuking mo. God is giving you again another extension. Ban kanita nanulaman retang kapalyarian, masampat king mo kanita, ding pa magkamali mo, ding pa magkulang mo, o yan ning pamikatagon ngeni. Di na nakang extension, palugid di nga pong ginuban kanita, talakad kang pasibayo, and then, nanunggawan mo, you make a promise to God that you will do better. O ini po yung pagmasusyanta mo, iti po ing kalam, ing grasyang pisulusulwan tamo, kaniting kapag masusyanta mo. King kasumangid da puring miyayaliwang kapalyarian king bieta mo, king kasumangid da puring miyayaliwang araranasan tamo, aldoldo, king pamibiyebiyeta mo, ing kalam na ni nga pong Ginoo, ing grasya na ni nga pong Ginoo king bieta mo, alang aliwan no ne, ing lunus na. At naging kasanting ing dalita pakibat, masampat ya, malaguya. Nanong sinabi na ning dalita pakibat tamo, maganakaya ka no, at mapaglunos malulusan ing Ginoo. Sa kabila ng mga naranasan natin sa buhay, ang grasya ng Diyos sa atin ay walang iba kundi ang habag niya, ang awa niya, ang pagpapatawad niya. Ingkay katamong Santo Papa, Pope Francis po, atin niyang sinabi tungkol king Diyos nung nino iya, nung nanuya kanulagyo inga pong Ginoo. Nga naning kay katamong Santo Papa, the name of God is mercy. The name of God is mercy. Inya kaniting kapag masusyanta mo, susugan tayo po, itimid tayo po, ing sarili tamo, king meto nga partikular. Aspeto king mi pasage ebanghelyo, lalong-lalo na itang sinabi na ning hardinero, ning mananaman, itang mamahala, leave it for a year, nga na. Tayo pa mo po kukuturan, pupututan, papaten, ing tanaman ni higera, king banwang iti, nga na, inggawan ko po, gambulan ke, nga na, yan ang nagpresente. Makisabi ng mayap, king makibandi king ubasan. At tiyempo, ketang ubasan, ating tanaman na higera ka rin. At luna akong banwa mo, muntakino, tala ko nga kakit bunga na yan, kuturan mo ne, pututan mo ne, paten mo ne, nga naning makabandi. No, ali po. Nga naning mamahala. Tayo pa mo po kukuturan. Paborin tayo pa mo po, nganing banwang iti, inggawan ko, gambulan ke, tinan keng pataba, nung sakaling king tutuking banwa, may kabungay, edi masanting po.
Ngeni, king tutuking banwa, nung talagang eya memo nga, karintane, pututan kanita. Ngana. Ne po. Apansinan niyo po, ing adwana, nitang mamahala, panahon, palugit. I-extend me pa, may pupututan. Extension. Ako po panwalan ko, ing panahon. Ing panahon, metong yang maulaga. Ing panahon, metong yang maragul. Ay aspeto king benaning tao, ban kanita kilalanan tayo nga pong Gino, na ing Diyos, mitbuya king grasya na ning lunos na, mitmuya king grasya na ning pakalulo na, mitmuya king grasya na ning pamamatawad na, kay katamo, at burina ni nga pong Gino, nung makananuya, nung ninuiya, makanyan kamo mo naman sana, to have the same attitude, the same kind of attitude, like God. You know what? We can only understand mercy. We can only understand forgiveness sometimes in the context of time. We can only understand mercy, forgiveness, sometimes in the context of time, panahon, espasyo, oras. Ne po. Minsan natin ko pong kakwentuhan, mig-share ka na ako, isister, nga na po. Among balo mo, ating kong relative, ating kong kamag-anak nga na. More or less 7 years kaya ngayon sasabi. Pero ining kamag-anak ko ngayon ni among, yung pinsan ko nga na po, king kamatutuhanan po, karing hanggang pinsan ko, iyang pe kamalapit ka na ako. Emo kabud kamag-anak, pinsan in turing ko kaya, anti ko neng kapatad. Kakaluguran talaga. Kaklose kaya nung nanong sekreto ko, balo na nung nanong sekreto na, balo ko nga na. Po haliwa ka na ako nga nang magkwento. Kay ba't telagtad na ka na ako, ing karanasana, maging karanasana, kaniting pinsana, kaniting kamag-anak na. Misa namong, ning kahit talaga po, daratang siguro king tao, itang aranasan mo itang magipit ka, mangailangan ka, so linapit ya ka na ako, makiliwas siya, mandam yang pera. Siyempre, kilala ke po, inayaliwa ka na ako, among, inggewa ko pe para man ke. Kasi po, kilala ke talaga. At may nga kuya ka na ako, na ibalik nala, rating nandam na, king makanya na panahon. Nga na po. So among, inyang di natang itang panahon pa mga ko na, ibalik nala, alayang binalik ka na ako, ining kamagana ko. Nisip ko po, king oras sa ita among nga na pota gipit ya pa, pota iya pa may kaluwag-luwag, inya eno abalik. Ay, intindihan ko po, kamagana ke. Pepa bren ko pong gangin na sinabi ka na kung ibalik na la, ketang penga ko ng panahon na ibalik na la. Among kabira-bira nga na, linabas singaldo, ing bulan, eno talaga ay, pye, utang la, keling wana la. Inggewa ko among, ako nang miglakas loob, manyingil kaya, kasi kamag-anak ko naman, kaklose ko naman, aba-aba among, kabira-bira po niyang singilan ke, ako paruguing merine. Inyang singilan ke, among, bala mo rugo, ako pa'y mikamali, ako pa'y makikasalanan, at neking tapang, ikwana akong sigpang. So, inggewa ko, among, nga na, ito na ipupeksabiyan, makanyan mo naman na ako peksabiyan, nga na, kay ba't pukit nan ke, ining kakwentuhan ko, oretang nandam ng pera ke, kabinalik no pa, nga ko. Kimpuhatang dine na among pepabalik na la, pepasubli na la, king anak na. Binalik no po, kaso malambat po. So kilog na po ning 7 banwa, nga na, more or less 7 years among, misan tiyempo po, nga na. Kabang mag-Facebook ko, ikit ko active ya. Maka-online ya, ining kamagana ko, na eko na paksabyan king malambat a panahon. Nga na, active ya. Tiyempo, birthday na among. Ano. So yung gawa ko, ginrit ke po. Pinuge ke po, happy birthday. Nga po kaya, kabira-bira among, penandit mo po, mag-reply ya ka na ako. Salamat nga na at kinumusta na ako. Kinumusta ke. Mi pangumusta kami, ike nga dua. Karin ko penamdaman, ikit among, na talagang time heals. Nga na. Napansinan ko, wala na pala itang muwa ko, itang hinanakit ko, itang tampo ko, kaniting pinsan ko, at may balik pa si Bayo, itang masampat augnayan mi,
relasyon mi anting pami kamag-anak. Ano po? We can only understand mercy, forgiveness, sometimes in the context of time, space, and time. Panahon, oras. Ne po. Lawan nyo, pansinan nyo. Kaswelo yo, kapalad tamo. Bakit? Ot mapalad tamo. Because right at this moment, we are still very much alive. Mabiyeta mo. Ne po, may kadingaliwang kakilala tamo, kaklose tamo, malapit talaga kay katamo. May kad, unfortunately siguro, sa kasamang palad, wala na sila. Namayapa na sila. May kad miyayaliwa ng kasasangkanan. Ne po, different circumstances and sicknesses other than COVID. Pero lawan yung sarili yo. We are here. We are still very much alive. Sana po, iting pamikatago na sisingap tamo, mabiyeta mo, lawan taya iti anting metong oportunidad king biyeta mo. Ban kanita lakwas tamo ngayon din dyan, nung makanano tamo talagang pasalamat king apong ginuuling mitmuyang pakalulu, lunus kay katamo. At potang pasalamat tamo king apong gino. Sana kabang pasalamat tamo king apong gino, king pagkalug na, sususog ng lunus, pamamatawad kay katamo, sana kalupa na maging kawangis taya. Sana kalupa na maging kalupa taya. Let us not don't miss this opportunity of understanding what mercy is, what understanding is, and give it to people. Kaya lunusan na kaninga pong Ginoo, sana makanyan mo kamo naman, karing kalupa mong tao, maging malunusan kamo naman po. Maawain ng Diyos. Ikaw din sana. Mahabagin ang Diyos. Sana tayo din, ganyan din. Inga pong ginupo pa kayap ya. At uling pa kayap ya, makanyan mo naman po ing nasa na king balang metong kekata. Lawan niyo po. Putang mapamakalulu ka. Putang mapaglunos ka. At iti binyeme, iting lunos mo, pe bakit me? Ketang taong alang bungang masanting atepat, king biye mo, pere binyeme pa rin kaya. Malay mo sa hindi mo inaasahan. Malay mo, kahit hindi mo alam, mapapansin mo, ikaw rin pala nahihilom na. Kakayap ka, aliwa mo itang taong ito, pe lalong ika, muking isip mo, nuneking puso mo. O ini po, ing pagmasusyan tamo. O ini po ing pag-celebran tamo kaniting Domingo. We celebrate goodness. We celebrate forgiveness. And we celebrate mercy. At nung deti at sulangan kay katamo, siguradong may payapaya, may kakaratunan niya, ing pilupluban tamo. Mga taong maawain, mga taong mahabagin, they are the grateful ones. Grateful people are merciful people. And they are the ones who are the most thankful. Talakad-kahan po. Sasalpantaya ko, King Diyos, idpang mayupayang tutu. Linalang king banwat yato at kang Yesu Kristo ang anak ng bugtong aginuta mo. Pengagliking upayaning banalay Espiritu, mibayit kang Santa Mariang Birhen, linasalalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkot. Tinipaya ka ring mete, king katlungaldo sinubliyang mebie, pepaitas siya banwa, makalukluk wananing Diyos, ibpang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, banmukum ka ring mabie ampon nga mate. Sasalpantaya ko king banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king bie alanangga. Amen. Pakamalan kong kakaluguran, di nila nakatamong patakot ng Diyos, ban sumilsi. Manalangin tamong enikeya, ban ibayo nureng palpikasalat ang puso, at gawa na lang malugod at masuyong puso. Karing balam kayaduanan, ngayungan pong maniga po, Ginoo, mikadake ke sana king bunga ning pamanisi at pamibayong biye. Ulitan niya po. Ginoo, mikadaki kesana,
king bunga ning pamanisi at pamibayong biye. Para king Santa Iglesia Katolika, kapilan man sana, eyatok ng mamaus ka ring tao, balang sumisi at magbalik alug, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo mi kadake kesana king bunga ning pamanisi at pamibayong biye. Para ka ring atsuking kayo pa yan, mumunara sanang ipakit ingdalan papunta king pamagbalik lug, kapamilataning pamagbayurang biye, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo mi kadake kesana king bunga ning pamanisi at pamibayong biye. Para ka ring daralan kasakitan, gamitan da sana ing karerang pamagdusa, anting pamakitagon ay ibat king Dios, bansumisi at padalise king karelang biye, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo mi kadake kesana king bunga ning pamanisi at pamibayong biye. Para kay katamongang makatipon keti, maging tunes saning kay katamong pamanisi, sasakop king sabla at malalam adarasnan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo mi kadake kesana king bunga ning pamanisi at pamibayong biye. Iabetala mo naman po karing kay katamong panalangin deting makatuking kayadwanan. Para king kapasalamatan daring Catholic Women's League, pamilya ng Sardas at Luz Medina, Crisia Lorraine Milio, Daryl Francis Sanchez, Charlene Rose Maraay, Ati Fernan at Lisa Mandap. At para king anibersaryo ng Kebaitan dari, Janica May Manag, Carol Pangan, Catherine Chloe Mandap, Marilyn Cadenilla, Josie Dison, Joy Leda at Helen Galang. At para king espesyal na intensyones dari Emeline Guevara Angeles, Maribel Mandela, pamilya ng Mr. at Mrs. Lenin Balang, pamilya ng Maud Hazel Malang, ding pamilya Paldeng, Mary Manette Pineda, Angie Bondok Liklikan, Lizzie Viray, Elian Micael de Jesus, Catherine Ann Dimitri, Marian Suliman, pamilya ng Fernando Baluyot Jr. at Noemi Luzong. At para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari, Nora Simbul, Maylin Soberano, Bensong Ong Sr., Carmelita Tiglao, Cecilia Kiambao, Nilo Udan, Luther Lopez, Corazon Rivera, Dixon Oronce, Mario Pasion, Remio Pangan, Alberto Sevilla, Melissa Villanueva, Felicidad Reyes, Architect Princess Pineda at ding sablang kapatadang masakit. At para king pamanantabe at proteksyoning banalay espiritu king familia ng Ani Razon at king familia dari Antonio at Josefina Guevara. At para king alananggang kapay na wanda, ring kapatadamong mayayango na biye, lalong-lalo na, di Alfredo Arce Sr., Norma Arce, Mark Herald Dalay, Ernesto Manag Sr., General Amado de Mata, Manuel Tongyo, Teresita Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Cesar David, Marian Ocampo, Nancy Ocampo, Nelson Garma, Maylin Ong, Emilio Guevara, Priscilla Lopez, Trina Yazon, Valeriana de la Cruz, Janus Nucup, Cordencia Novilla, Angel Sablan, Roberto Damaso Valiente, Juan Nagal, Romero Somero, Virginia Nagal at ding sablang kaladwak in purgatorio at ding alanang makaaga nakapakarela, ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo mi kadake kesana king bunga ning pamanisi at pamibayong biye. Ngini po dan taming sarilitang kapagnasan. Oy pamigatsubanwa, ing pamagbalik milu, sumibol sanang ibat king lugod migega, bigit king nanumang uri ning pansariling kapakanan at takot. Itingan po aduan me, king kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen.
talakad ko to. Kayanin nais ing puso ko, O kakong Diyos, O Manalangin kayo kapatid, baning kay katamong daon, matanggap ya, harapanin Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapan niya sana ning Ginoo iting daon karing gamat mo, ki kapurit kaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Ginoo kapamilataning grasya maniting sakripisyo, ikesa ng manyawat kapatawaran, makasadya king mamatawad king metong at metong. Itingan po aduan mi king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Ing Ginoo manadili yake kayo, At kaya ka antimurin, iyat nayo ring pusuyo, makayat na no king Ginoo. pasalamadan dayeng Ginoo a Diyos tamo, Iti karapat dapat at matulit. tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dagang parati, at numan karino iba Diyos kingalangang gatlubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu-Kristong Ginome. Balang banwa babyeme ke kamiting masayang panahon, anong numi pagsadyan ing pamagmasusi, king pamaylasat kamatayan at pamanyubli ng mebye kambering mibayong puso at kaisipan. Iba, pagkalugme ke kaming espirituning maluguda kagalangan keka, at ning kusang luba pamanyuyo karing kaparaming tao. Kabang gaganakan mila ring maulang may palyari aminye bayong yeke kami, kapamilatan ng Kristo, migaganap kilubmi ing larawan ning kekang anak. Ulinita, kambering sa blangkoro ring anghel karin banwa, daralit ming kekang ligaya. Layon makyabe kami kingalangtok ng dang pamamye, kapuriyan keka, at ngamingang pupuri. Tunay kapin banalo ipay kay panipataning sa blang kabanalan, ulinita pagparalampume, ing pabanalan mo sana reting ayin king espiritu mo pan para kay kami, malyari lang katawan at daya ning ginuming Yesu-Kristo. Bayo yami daon ko sang lub king pamaylasat kamatayan, kinuha ning tinape at pe pasalamat ya kega. Pirasone at binyene karinggiing disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at kananya. Iti ing kanakong katawan, amidaon para kay kayo.
Makanyan mo naman kay badning apunan, kinuha ning kalis, pasibayang pepasalamat kay ka. At binyaning kalis karing kayong disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at minumko kanide. Iti ang kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo at alangang tipan. Amibo po para kay kayo at para karing sablang tao. Bahan keta mi patawaran na rin kasalanan daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanak. Ing misteryo ning kasalbantayanan. Inyang ini gaganagan mi o ipay nga matayan at pamanyubli ng mebya ning anak mo. Darawon miya keka iting tinape ning biye ating kalis ning galigtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talaga darapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ansanang isulusulo, king katawan at dayang Kristo tipuna na kaming anting betong ning banalay Espiritu. Ganagan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato ban meganap yaking lugod. Kambe ng Francisco ake kaming Papa, i Florentino ing kay kaming Obispo, i Pasiano ing kay kaming Obispo emerito at ding sablang pare. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepaynawan at manena yang subling miye, at ding sablang meyangu na biye, lalong-lalo na, ti Alfredo Senior, Norma at Mark Herald. Tanggapan mo sa naging maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alang angga. Ban kaya be ng Maria, ing Birhen, indo ning Diyos. Kambe ng San Jose, kayang malugod at tapat ay esposo. Kaya be ng Apostol ading sablang santo. Isan Judas Tadeo, ake kaming patulunan. At inupad king malmong kaburian king keka baning panahon. Puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristo, kekang anak. King kapamilatan na, kambenat kaya, ipang mayupayang kagum ning banal na Espiritu, pupurian nakat parangalan, manggaan kingalan hanggang. Ngayon po, di mong anak nang inampun, ning kay katamo mong malunusang gino, maus tamong yan kaya karingamanong tiro na kay katamo. Ipamihat isang banging lagyo datang ke kami ing kayarian mo ipamintuan
Ibiemu ke kami, ibiemu ke kami, tinggal dongeni. Hati patawad mo ke kami, ding salami ke eka. Hanting pagmamata, wadi, karini kasalake kami, emuke ipay, saul kintuksu, nunay kabuskin maro. Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon me. Ban king kasaupaning kay kang pakalulo, parati kayong may ikabos king kasalanan at may ligtas king sablang galigaligan. Kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristo kay kaming talapangapos. Uling kaya kayong kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alanangka. O Ginuming Heso Kristo, sinabi mo karing kay kang apostol, ing kapayapan nalakuan ko kay kayo, ing kapayapan ko babye ko kay kayo. Emo sana babalikdan din kay kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayan aning kay kang iglesia. At pamayapan me ang ponbilugan agpangking kaburian mo, ikang mabibye at magari, manggaman king alang-angga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo manatili sa kapilanman kay kayo. At kaya ka antimurin, Ipakit tapong ening mika kametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kay kayo ng kapayapan sablang. po amin. Niyo ingkay katamong mapaglunos at malam alub aginu Yesu Kristo, niyo ing kordero ning Dios sa milalako king kasalanan ning yato, nuwan laring mayaws king dulang ning kordero. Ginoo, kumatampang tanggap kaya ka. Dapat tagkas may nga mano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen.
Talakad tapo. Manalangin tamo. Ginoo king pamakirakebi kaniting sakramento, tanggapan mi saning kapatawaran mo at mitipon kay miyabe-yabe king pamisan netong at kapayapan. Itingan buhatuan me, king kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen. Lukluk tapo saguli for some announcements. As it is the third Sunday of the month, the companions of St. Jude will go around again for a second collection. The proceeds of this special collection will be forwarded to the Episcopal Commission for Migrants and Itinerant People, intended for its vigorous campaign in promoting just treatment for stateless and itinerant persons, especially children, and in providing their basic needs. Thank you for your generosity. Please be reminded that our cluster Stations of the Cross this coming Friday, March 25, will be held at Cluster Phase 1B with the CFM and catechists as the support organizations. The Holy Mass will be celebrated in the parish church. The schedule is as follows. 4:45 p.m., the Holy Rosary, 5 p.m., the Stations of the Cross, and at 6:30 p.m., the Holy Mass. Let us be one with our parishioners of Cluster 1B in the observance of our Lenten activities. Thank you. Talakad tapo para king tauling panalangin at bendisyon. Ing ginumanatili yagay kayo, At kaya ka antimurin, ito kuyo reng buntok kayo at manigapu king bendisyon ng Diyos. Nung nuka rin ng Diyos, bubulalag na ing kayang sarili karing tao, karin mo naman babiene karela ing metong nga misyon. Ingaldong eni, migsalitayang pe pasibayo kay katamo, kaniting banal Eucharistia kan pamilatan ng Jesus. Ikit ko nung makanano yang mi pasakitan ing balayan ko. Sasabyana naman kay katamo, sabyan nyo karing kapatadyo, kinging Diyos, ding pipumpunan tamo, tutubod na ako kay kayo, bantayran ko la, king meto nga labwad ning katimawan, nung no masanting manatiling miyabe-yabe, king kapayapan at pamikaluguran. Iyatadyo, ing lunos at lugod ning Diyos, king metong at metong, kambening kayang bendisyon, king lagyo ning ipa, amponing anak, amponing banalay Espiritu. Amen. Ing banalamisa, miyampang na, umena ko ngeni, king kapayapan at lugod Kristo. Salamat King Diyos, mayapayamak po.